Kibor penyak distrik ke East Khasi Hills haringkat berkejingan trailang bat ke Khasi Students Union jong ke Shalom Mingi Circle mentah ke sengi ke arpulai tarik ujemang arja arpulai kila khang no ya hendrit lagi dukan syah ki badon hakatan polo bat sau perlong nakadaw ke jingle si haki kamera shat jingset nak benta pan ai si kipat ba ki bandi syah hagi dukan jongki kani ke jingwan Kibor penyak distrik ban khenrai kini dukan kadai hadin balayo jingtip baka seng KSU kan penlong ai jing khenra hakate katan badi Kibor penyak distrik lawan ban senran nak labor bat kum juru nak tanat Shillong Municipal Board kat kum ke jing khenrai kita dukan la yo ban khang south lagi dukan ki badan hapolo bat artali haki than south for long kat baya ka weipat la ai ka jing maham ba khatdu ba ki dei ban le khun kat kum gajing jurep na kalyang jong Kibor penyak distrik ya kita gidukan balasa khang kila ai por news ngi bikin penkhoj bat ai rong ai rup ban penkhoj itanat hidukan jongki kenang ban lat na gajing excitement habadon kibawan ban bam bandi na kalyang jong dukot ke KSU kila penpau ke jing lengo ba balai dara sedang ki seng balang ban mi syakmat kisawan bentukla da Kibor sarkar bat kenturu ya borok kitrai dukan ban nang ni syakmat borok ki babu dukan kiri ban long ki balek khoj le suba na kabenta ke jing mento ki pat ba bat kum joru ban lat na ka pang ka sitom. Is this very smelling and all that? Come on, please just close it. चेक किया है जो इंस्पेक्शन कर रहा है जी खाकी है क्योंकि आपका कारीगर यहाँ पे नहीं रहते टॉयलेट भी यहाँ पे नहीं है पर ये सब जो है ना भीगा होगा नहीं पूरा ड्राई रखिए और ये तेल तो ये पीछे का वॉल थोड़ा साफ होना चाहिए और ये सब आपको एक हफ्ता का नोटिस दिया जाएगा एक हफ्ता बाद फिर आएंगे उसमें ज़्यादा होगा आज कम है तो एक हफ्ता बाद ज़्यादा होगा अगर एक हफ्ता बाद आपका ये सब ठीक नहीं है हम लोग देख के सारे फोटो ले लिया है तो आपका दुकान का जो लाइसेंस है ट्रेडिंग लाइसेंस सब सस्पेंड कर दिया जाएगा बहुत सीरियस मैटर है ठीक है आपको वार्निंग के साथ जा रहा है एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है ये बार बार नहीं है बस 7 दिन का बाद आएंगे ये सब एकदम चकाचक करना है कलर लगाइए को जो करना है ठीक है आज आपका शटर बंद कीजिए आपको नोटिस दिया जाएगा तुरंत आज शाम में ये कर अभी के लिए आपका आप प्लीज अभी बंद कर देगा आपको लीगली नोटिस भेजा जाएगा नहीं जो नोटिस में होगा ना वापस दिखा देगा क्या करना है छापा ये सब जितना भी दिखा देगा फिर आप क्या चेक करेंगे अभी के लिए बंद कर देगा ऊपर अलाउ नहीं होगा उनका रहने का तो आवश्यकता जगह में अभी के लिए बंद करेगा आपको तो आप अपने स्टाफ को निकालिए शटर बंद करके ताला बंद ठीक है आज के लिए बाहर से I will go to Ken beteng biang ini di kera. Nada penting nang penting ni. Egy beiden benta bati bani pelang ini. Jadi ada berkalang penting dengan sisa luang bangun berkam. Ini berkata. Andre bang nilai tu per luar lang mendapat municipal, napo magistrate, luar lang. Ini lepas pendengar ini pandang ba. Anda lah alek mengi ke sarkar kasau wan lang. Tengok kayaknya mana isu ni apa ni forward isu ni. Ni stang ni bro ni ba kasi pendek eh. Dari tengok kalau ba hadi ni ni lah le. Ni lawan kawan ke labor department, kawan ke municipal department. Dari tengok kalau ba umur kini poi tak nak dibuat bani poi beli kin poi suai. Beli apa kenal mengi sarkar mengkapor. Mengkapor halor ke isu pementasi ni nila niwan direct ang nabentaka food safety kat ba kaliba kadan municipal kadan dari kata kabudan kam tampade food safety
kita ki officials ki om kindan idan chegoti kadi bendan kita ba ki om bakata ka madam dingki kadan chegoti ndre ka food safety ngam trai bakaya tang da ta kawi madam ni baka penyiru ya ka jinglong bomlong capable jong kani ka food safety baka ma ban check itu adu sakne tang bandrung ka jingsma banda di ki jaka ji khasi jungi tak nu ki la syakang tala sarkar ka check ke tak ba syatu ki snong thau kim ni check kini pek ang tatay din bang akwa kung ko si sa bay ganu ka kam ko pili le sa mo pi wan ai bangin dawan mangi abuan enforcement abuan penjenjar apa kadi ka kam tu wat tu susong kan mene wing kulit tu yang bro ti banyak trailang om ting kulit ban yang surok dile lang kan kam badai baki bene amar kacini saklek bukan apa wat main magistrate badan ni panpor ni news ni patung ke KSU ni nama ban aipor ki news ni tak ngut beri bala ban opang ni kehidupan tak ni lapan ya kara jeng magistrate bagi ban khang hak tu ban ni buram ru kara bila ban khang kehidupan kang tu ban ai notice kehidupan bagi ni der di ban suku bagi di ban onra ka ku ke subah ka ni kari jeng ban om ban suwan ban sudi ban su ye iki bagi hap bagi saknek sudah kedukan batang ban runggu nila isyake dan pres di bawan ban tukelar iki di babuan